نعمل ايه ده بقى؟ وبعدين بقى؟ يا عم صل على النبي، يا عم صل على النبي. انا انت بقى ما عليك، تقولش بقى تلوشني بقى. انا عليك وربنا. انا هعمل لك عيد ميلاد دول. ماشي، وريني بس هنعمل ايه؟ ايه يا ابويا؟ احنا هنعمل تحدي يا ابويا، مش بنعمل ايه يا ابويا ده يا ابويا؟ يا عم انت مالك يا عم؟ انا مالي؟ ايوه تمام. ايه حاجه تاني؟ حاجة تاني؟ ما انت عايز إيه تاني؟ ما هو مش انا قلت لك اعمل لك عيد ميلاد؟ اه، عيد عملت ميلاد. لك عيد ميلاد اهو. دخل. اه بس انا كان قصدي ادخلها جوه. خلاص، ما هي فين دلوقتي ان شاء الله؟ بره؟ احلى مسا عليك يا انت ابويا. عبيط ولا ايه يا عم؟ احلى مسا عليك يا ابويا. قلت لك اعمل لك عيد ميلاد